Toga khubor hagni ga janmiat kalong shapang usamla beriuspa. Bat kei ke jinghi kai ke bangila banyo na kedi ga jingyat hu shapang usamla uberiuspa. Ke Bible ke yet hu kat kum ke gospel ke jung Markus kalenong ba shipho ke dekhat ke ba khatnyo hadu ke dekhat ke ba laipuwe bat ginye puli tang hadu ke dekhat ke ba arpuar ke shapang Kajinget hu balabu jing tho hagaktian uble shapang uniu samla. Uniu samla ke Bible ke ong ba ulong ubriu spa. Kata di ke banding kong. Bat ke ba arpat uniu samla uba don ya ke jinglong babha. Bagat ko ini ke jinglong babha ke ju galong ulong ubriu basumar ki hukum ke jong blay. Berkajing sumar ke ju ke hukum ke jong blay kalong ba ulong usamla uba buram yaki keme ki pa ulong usamla ubam jubam club bam ju syukor bam klim baru bam le iki kam ke basni ulong usamla uba donakor ulang usamla ubadon buram. Te tungnya pet yang kena porch panguni usamla. Bangangit skemba kani kejingnya pulih kan aingi kejing hikai. Berkaktian kejong belai ke ong hagar khat ke bakat nyos ngap ngan pulih nak bentar jong pi ke ong kumni. Haba udang lete nang ta shalenti ba uwe ula pet hau badula dem khosio hau badula keliu ko nong hikai babha. Keingan le bangan yo ke jingem bam jukut. Ujisu laong te u balai ba mek hot babahaya nga omdan u babah henry tang uwe u bau belai. Mete pegi hukum wat klim wat penyap wat tu wat seki lamler wat lepop wat leklop buram yelau kpa be laga keme tu ti ulayet huah u konong hikai ya kita baru angla sumar la mendang kena. Uji sute bola kmi hau ula sngau i jau bola ong hau kawai kadang duna ya me tu khilet di no kat ka bamedon airu haki baduk temen yo kajingken show habneng te ale dara ya gading pna tu buat ru yanga te ula bu kho na margata gaktien bola let no sngau si na bola don shibun kispa. Tok ai ke jing hikai ke bangila banyo nang ni. Shwa ke bangan ai fi ke jing hikai sangap ngan su keren biang kendiat habidai bat kan ke jingja. Ke Bible ka orang weu samla ubarius pa ulamare show Jesus Christ. Ringkat ba ke jing Shirham. Ke peni ba di samla ba Shirham. Bat uladam ki khosio marsnya kendu yo Jesus Christ. Berhadian kata ula keli kini ke jingkeli wang konong hikai babha ke ai ke bangadai ban le banyo ya ke jingem babam jukut baru Jesus Christ ningkong uong yuru samla bale ba me khat babha yanga dan babha light no ublay tikai ke jingkai ke ban ningkong ke bagi banyo hang ni ke jingkai ke ban ningkong kalong ba ngiyo ibo niu samla ula wan show Jesus Christ badula keli kini ke jing keli but ngakwa ban yathu shwa ye phi ba kam dei tang kani ke sin ha ka bala don ba keli shapang ke jing em ba bam jukut hinrengi yu I bon sin ha ke Bible ki don ki bri ki ba keli shapang kata kam ki apostol kal no ba ar ke khat ke ba lai punyo pin shem bahang turu kidon kibakeli yau Petrus. Hadin bau Petrus ulai yalap ya ke gospel. Hadin ke jingwan hiar ke jong ben simbakhoy. Ke Bible ke ong ba ha ke jing yalap ke jong Petrus. La dungak ya ke donot jong kibreu. Ke bamud lapen kenduk ya ke donot jong kibreu bagi osngau ya ke gospel. Berkaktian ke jong blai ke ong
Lalfin plikam ki apostol kalnong ba ar kad khat ka ba life unyo ka tien ublay ka ongum ne te haba kila yo sngau ye kane la dungak ki kia la ga download bat kila ong ha Petrus bat ha kita ki we ki apostol apara kumno ngin le te Petrus ula yetu ki tupen kala ga mat bat on pen baptis pi uwe pe we ha ga kerteng Jesus Christ ya ga ban yo ma pi ki pop but pen yo pediang ru ya gajing ayo men simba khoi pi i ha ka por jong ka Pentecost ki dan ki beri ki bakli yo Petrus badi ki we ki apostol syapang ka jing em ba bam jukut baru Petrus ong meron kamban kala ka bamat nget hau Jesus Christ yo ya gajing pen baptis bad nang tabin sa yo pediang ru ya gajing ay gajing men simba khoi but shushu nga ko ban ay fi sagaway ka nuksa naga Bible filaban syam kam ki apostol gol nong ga khan riu ka dekat ka balai po fin puli hang ni ru fin syam ya ga wena ga jingja ha ka bala don way ubriu ubalong unong up bendi bat ka tien ka jong blake ong u Paul baru Silas habaki don ha ka ga bendi ublei ulawan ban pelaj em yaki leng ba ujumai ba pela hakaba hadien balate ega khtiba ka kjat jong Paul ba Silas la pelat yaki lengba uni ujumai ki kenjri kila dukut ki jingkang nar kila kedia bat kila jan ban laj no nagani ga yeng bendi bat kila lahi ya ka ban mi no ru naga yeng bendi Henry Paul ba Silas kem shimla le gomta kem shimla pet na yeng bendi hadien bala pelat ye ki daga kti ga ban bor ga jong blai leng ba ujumai ka Bible ka ong ni unong up bendi ula yo i ka ni barula so pla hadu kata-kata baga ktin ka jong blai ong onda ula yo i baga de ka kti ga ban bor ga jong blai uni unong up bendi ula kli yo Paul ba yo Silas fin puli ha ka nong ba khan riu ka khat ka ba lai po ba lai pu wei fin shem ya gata skap ngan puli Kaktian ke jong blake ong ni bat la yalam no yaki shabar bulong akin rat ayu ke de yang ban le ba on pen em yang a kitikle to men nget how jisu bo try but on sepen em ya me ba de ke yeng ke jong me Bible ko bo ni unong ab bendi ula keli baru ab su Paul ula jubab de ke boong la me kwa e ke jing pen em bedon kamban nget how Jesus Christ Te tomentang inya pai biang sha ka gospel ka jong Marcus kalanong ga basipo. Ngiyo i hang ni ba kani kam de kesin ka baningkong ba don ba keli sha phang ka jing ba bam jukot. Nicodemus Ibreu ha ga por jong ka Pentecost bar uni unong ab bendiru keli Henry larfin pet ya ka rukom jubab kaya per kamtam e nagabanta jong ni usamla Uji Sukres shimla ai ya ka jubab kumba de ban ai sha uni usamla bale namar fin sngot ho ba uni usamla what haba one show Jesus Christ shimla wan kum hakmat jong unong penem shimla wan kum hakmat jong Messiah shimlawan kum hakmat jong ublay ubalha ban penem henry penban ula mare show jisu ula wan tangkum hakmat jong unong hikai baba tingi tep bahaga Bible ba jisu Christ ulang ublay shispa na ga shispa ushim ya jinglong breu ka shispa na ga shispa dena ta down la hot yu jisu Christ ukon ublay balak hadru yu ukonu breu. Kamu ukonu blay ulalong na bam jukut. Kamu ukonu breu lakhai u naga Mary. But kamu blay ulalong but unyay long ublay ubaladon nadu kabaningkong kumbaong ke gospel Yohanes Kelenong ke beningkong, ke dekat ke beningkong, haga beningkong, ladan uktien, utau uktien, ladan baru belai, utau uktien ulang ubelai, dekat ke bakat saw, utau uktien ulakin jadoh, ke bakaran sepang uji sukres bersih mereka jinglong doh, uktien ulang ubelai,
laring ibu hagoi ba kentian u Jisu long blay u shim ya ga jing long do te mentang is ngot ho ba u Jisu Christ ulong u blay pura ulong ru u breu pura haba udon hagani ga slaperthai den ta ga uthan kumbathan mga mapi uthat kumbathat mga mapi upang kumbapang mga mapi lada kisah nare gakti ke jong Jisu Christ upang habala pen pong ye gakli ke jong regapan singat sha Jisu Christ upang komu breu ulong kum mga pat mapi den ta gadaw la khot u khonu blai baru khonu breu ti hang ne uni usamla shimla ithu yo Jisu komu blai henre u ithu yo Jisu tang komu breu namar ba ithu yo Jisu tang komu breu u Jisu Christ u ong ye ni kentien hadien bo di usamla u ong konong hikai babha u Jisu Christ u ong ndan babha lait no tang u blai ni ka ai jing hikai ba compare nginang kanno ban hikai ngimlong kibajanai komu blai amen unong hikai umlong janai komu blai ti hangni ka Bible ke yethu ba new samla u yo e kata ke jubab ke beningkong uang Jisu Kristus uang blai ba me khat ba bahaya mdan u babha hin reitang we u ba u blai nang ta ka ba ar u Jisu Christ ula jubab yo ni usamla da ba ong metep ye ki hukum wat claim wat penyap wat tu wat sekilam ler wat le klub buram lagi kemegi pa tilo itu kono ikai kita baro ngala sumar menang kena balai ba u Jisu Christ u ong yo ni usamla ba u dei ban sumar ku hukum ban yo jing penem kadau kalong namar uni usamla u im da ka hukum uni usamla ubu ya ke jengat ha ka hukum ke jong ublai ti mentang ko ba fin sotho ba ka hukum ke jong ublai kalong nak ke benta jong kita ki bala ban sumar re nak ke benta ki bamla ban sumar ka hukum ka kelalong ka jingtim skapa ketien ke jong ublai ko ong stish kinong rom kelanong ke ba shipo ke dekat ke basan Dari fin puli yang ni, stis kenong Rom, kalau nong ke Shipong, ke dekat ke besan, ke ketien ke jomblay ke ong ye kini ke kentien. Namaru Moses utho asyapang ke hak ke bana ke hukum, bauta ubri ubay yaile igita ki ek eru unyo im naki. Sengap. Ke Bible ke ong ba ke hukum ke bala ai ling ba Moses, kalong ke ba don Kabadon bor, bat kalong kaba khoj, kalong kaba kentang, bat ubri uba yaile, skap ini ke kentin, yaile, kaktin ke jong belakang, uta uba yaile, kaba mat, ndi uba le, ya ke hukum tang sisin, sisnam, lani sisin si jingem, reman la kasngi uyaile, ya ke hukum, uyai kongo, ya ke hukum, uyai sumar, ya ke hukum, ke Bible kong uta ubri un im, lingba ke jing la jong uban sumar, ya ke hukum. Tihenre ke jingkeli galong hatungila ne em ban sumar ya ke hukum kumbadai ban sumar ke jubab galong em pite bale namar ubreu hi baro ulong ubala pen kenya ke hukum Kaktien ke jong blek ong Rom ke lanong ke balai ke dekat ke ba arpulai ke Bible ke ong yakni ki kentien baro kila le pop bat kila dole no ya ke buram ke jong blay haba ong le pop ke bamut kumno pen ken hukum kamud yu le pop pen ken hukum haba ngi pen ken ya ke hukum ngi le pop yo blay bat ke Bible ke itu haba Adam bat ke em ki pen ken ke hukum katahi kadika pop badla shop no eki shabar jong kper Eden balai namar haba ublelo hukum eki ba kimde ban bam yuso ubala bu hapdeng jong kper uso jong jing tip ya ba bar ke basneo penban u Adam bad ke em kila bam yuni uso baraba kila pen kenya kata hukum kila le pop ban lingba jong ke pop lawan ra ya ke jing tim hau breo bad hagdi ke kendo
Kajing tem kawan namar kajing bom lah jongi ban sumar ya ke hukum. Kajing tem kawan hakini ke pertai, kajing tem kawan ha ubreu namar ba ubreu lah ban kongo ya ki hukum. Ken mau kaktin ke jong blai ka ong shishu hukum ni nganda pulia na ke bentar jong pi Jacob kelenong ba ar kad khat ke ba shipo ka ong kum no. Jacob kelenong ba ar kad khat ke ba shipo ka ong ni kentien. Namar jar uban sumar biang ya ke hukum baro kawe henry unjin tut tang highway ula jalong ubala remno naki baro. Sengap. Ke hukum kalong tekum kitu ki kenjeri ki bate iway ya iway filaju i ki kenjeri. U kenjeri berbor usno uway haway. But sisien ba uway udukot la dukot. Kum taru ke hukum kadan shibun teliki hukum. Tila da ubri upen kenya ke way ke hukum, ulalong unong pen kenya hukum. Bersisien bala pen kenya ke hukum, kabamut uta ubri ula lepop. Bersisien ba ubri ula hap syagata gajing lepop, umla asyu ia kaban pen da ke hukum. Anam la syuban penim da ke hukum balai namar ngilalong kinong penken hukum. Pimtan kam ban le ban penken shibun ligi hukum ban long kinong penken hukum. Nganai pi da ke nuksa. Pimtan kam ban le shibun ki kam sneu ban le jail. Lani ban syakam. Lana pi syutu lani pi le ya kenu ke kam ke basneu pitu lani pi pen mensau beriu lani kenu ke kam ke basneu. Pimdan kamban lek bon sien, pi lek tang sien kala biang ya pi ba on penrem ya pi da ka an. Jadi nak kata kedau ke hukum kalong ke bajanai, ke hukum ke kedau ingi sepang ke jinglong ke jong ublay. Ublay ulong uba khut, ulong uba janai. Jadi nak kata kedau ke ketian ke jong ublay ke ongum no, jongi nya pai ke ni ke por. Galatia kalong ke balai, ke dekat ke bashipo. Galatia kalong ke balai, kadkhat ke bashipo kaktin ke jong blai ka ongum no sngap kaktin ke jong blai ka ongkum ne ngan pule kadkhat ke bashipo namar kat ki balong na ki jingle ka hukum ki long apo ka jingtim ken nabala tho long bala tim yo wei pu wei bam yaine iki baro iki bala tho ag kitab ka hukum ya ka ban le yaki sngap ke Bible ko ang baro uba persang ya kaban penkesan ya lede daki hukum ulong balatem balai namar baro ubre ubadana kadi kesla pertai shim lala ban sumar shispa naga ba shispa ya ke hukum ublai dal femla ban sumar shispa naga ba shispa pipen kentang ya kawai kabamot filong ubalarem den tegdau ki parisi ki sadusi, ki nongtho, ki jupen ram ya ki wei ngokum ba, ki long ki bam jule pop lagi ki bam jupen ken hukum. Dena kita kedau ke wei kesengi balawan lam ya ke breu da ki ki reuniam show Jisu bala shem ya ka bagla le ke kam klem. Ke Bible ko ong ba ki ni ki la pen ram ya ki breu da ka ba ong ya Jisu le kum no ya ke breu kat kum ke hukum ke jong Moses ya ke breu ke bala shem bala le ke kam klem hablen te mau ya ka. Tiada boleh ke angkum do. Yesus Kristus thọ, ye kijing thọ hakendo. Henry kini reuniam kim don por ban pech kijing thọ ke jong Yesus. Nama boleh ke kijing ngau jong ki kalong bakilong ki bajanai. Kani ke breu kalong ke barem. Tadi nak tak tahu ki beri ke bam dan por ban pulih ke tian ke jong boleh kinang tang ban penrem ki wei. Parhang ni kaktin ke jong blai kong hadian ba Yesus Kristus ula yang nang ta ke Bible ko ong ula ong ide kentin. Uno na preng jong pi ubam dan pop. To ulen themau ning kong ye ka. Ba kaktin ke jong blai ko ong sedang nau do ubahe ning kong ula yo ye ke jing pen kendo. Hadian ba Yesus Kristus ong kita kentin ula ken mau ba ngaru ngamlong uba biang, ngaru ngamlong uba janai, ngaken ma bangalapan kenteng ya ke hukum, kumnongan lenteh mau ke ni Gabriel, uni uba buat na din jungaun lenteh mau. Lami syau tau bah do, stang so uba ar,
sedang sebalai hadu ubakadu baru kila ya pet no na kita kejaka kim shim la nuot belan temau ya kini Gabriel baru Jesus Christ ong ini Gabriel ko Gabriel Shadolat kinong mudoy ke jongpa. Ni Gabriel ka ba abstang lanu bu maun ha pa ka kli ke jongka. Kalapet ka diang balapet ka man o kam yu ya kita kinong penrem. Kita kinong mudoy. Ka ang kam ndam try. Jesus Christ ong do ngaru ngam penrem ya pa. Kilet barwale pap sho. U Jesus Christ u klem penrem. Di henre hatu Jesus Christ u len am ya ka badai da ka ba klem lentem mau ya ni Gabriel. Ula le ya badai fita balai namaru Jesus Christ ula siu ya karam jong kari Gabriel ula siu ya ka dor jong ka pop jong kari Gabriel da ka ba uyap halo ka ding pernah barang aku apa ni tu epi mengabat mapiru ngilong kum kari Gabriel ka ba klem ka bala hap sya ka pop bat habang iwan show Jesus Christ ngiron kam tang gajing snai ke bana Jesus Christ bada shisha Jesus Christ ula isnai yangi hakaba ula shimya ke jaka jonga bad jongpi haka jaka de mangabat mapi badai banyap halor ke deng pna penbanu Jesus Christ ushimna haladi ya kata ula sius pa yang abajepi halor ke deng pna lo shimya ke benta jonga bad jongpi halor jong ke deng pna Askau tenat ya ketu gawe kejing itu kena sepang way missionary ubakeli jingkeli gi kena wang dan lightly geding pernah ulum Calvary kadai ke jongno ha ketu ke kaliang jong gediang kita gi kena ki ong kadai jong way na kinong kamsnil balapen rem dake imlang ke salang bat ke surga rom bat nang taula keliang kadai jongno pernah ke kaliang jong keman kita gi kena ki ong oh kadai so way pat unang kam snew belek kam snew dia tak dalam sanar penayu rengkat baru Jisu nang tahu keli sakatu ka ding pernah ka bah pedang pat kadai ka jongno oh kita ki kena gila jubab kloi ka bong to ka ding pernah ka bah pedang kadai ka jong Jesus Christ new missionary ong pila bakla katu ka ding pernah ka bah pedang kadai ka jonga bat jongpi henreu Jesus Christ ulashem ya ke jaka ke jongi ya roy try Jesus Christ flashim ya ke jaka ke jongi de ta kedau nong yu pila rangi pai sha ka hukum ngenam la ban yo ya ke jingsan balai na ban ngem shim na la ban yaile ya ke hukum kino ki bas ngau janai ba pendram ya la de ba kim shim la yet bahai la de la ne kim shim la sha ba ga tienu blai kan yet ya ke jingem ke jingki la ne men sim jong blai ba on pen kendo ya ke jingem ke jingki nong yu pi umdan breu ha ke pertai compare kila ban kam riu khoj kat no ru umdan breu uba janai uba khlem le pop lesi ula banom le ga pop ke bahe nre ka pop ke berit le ni ga pop ke bakraw ka pop ka de ga pop ahmad jong blai den ta kedau ka tien ke jong blai ka ong long belatim ya uta breu ba persang ya ke ban suma da ka hukum blai onom la Namar ke Bible ke ong long belatim yu wei baro ubam yaine aki baro iki belatho ha ke kitab ke hukum ya ke ban le yaki agar khat ke bakhat wei te ba on pen kesan ya nuru da ke hukum Ahmad ublai ke paushna na ba ubahok un im da ke jinget tingin ong lang yero you try te mentang is ngot hu yini ke wei ba uniu samla ulawan show Jesus Christ ka baningkong ula pechu Jesus Christ tang komu breu om komu blay tang komu nong hikai baba kata di ka baningkong ka baar par ula pensyong nong rem yala de ha ka jing sumar ya ka hukum hirenga ngej scam namar ba shimlala pan sumar janai de ta daw kadon ka jing bom suk hapo jong ka bala penlong yu bon let ban mare show Jesus ban ong ko trangan le sakaipat kadon ke jing thli hapo jong kadon ke jing thli hapo jong kadon ke jing bom hon hapo jong den ke daw ong sakaipat ngan le donginya phai biang ni por na ke gospel ke jong Markus kalanong ke bashipo aktien ke jong blai ke ong kumno niu kenau ong ko no hikai kita baro ngala sumal dang menang kena
Jisu te bolak mi hau ulas ngo ie jau berlaong hau kawe kadang duna yame. Kawe kadang duna yame. Sengap uniu samla dan shibun ke jing duna. Henry ke jing bom suk haka donut ke jing ka penshisha ba umpat yo ya kata ke jing kermen na ke benda ke jing babam jukut. Dan te ke lawan show Jesus Christ. Peruniu samla shimla yo ialah ke jong ke jing duna. Nreu Jesus Christ ang ko samla wala dambes ngo pamela sumare ke hukum kadon kawe ka bamedang duna. Kawe ka bamedang duna. Persua kita ngakwa pa finpet yang dikakentian. Ka Bible ko ang ba ondaw niu samlaw la yut o ba ula sumare ke hukum nadu ke jinglong kena. U Jesus Christ ula ngo niu samlaw. Barka Bible ko ang ba Jesus Christ ula ngo niu samla. Wat habaw niu samla udang don ka jingduna hakmat jong utrai Jesus. Kajing ikai ke bagi di banyo kalong ba wat hapreng ke jingduna ublay u iye jangi. Amen. Hapreng ke jingduna ke jangiru utrai u iye jangi. U Jesus Christ u i bo di usamla udang duna penban u iye joni usamla. Tak digawai ke bangi hapan ken mau baka jing iye ke jong blay ke ba pelahadu kata-kata ublay u iye je baro ki bre compare pilong ki ba kumno pilong ki ba biang pilong ki ba duna pilong ki ba janai pilong ki bom janai pilong ki nongpop ki ba krauta mari ke bertai ublay u iye lo je baro ken mau ba ki bre ha gawai ke sngi ken let du jok dena ka daw ba ublay u iye je ki ken ka daw ba ki ken tat ya ke jing iye ke jong blay. Anong biang sisian, ki beriu kin lech sega dujok ding ke bersyurkai, seki bom jukut, dia nak daw bu blem ie jeki. Dia nak daw baki kentat jeka jingit ke jong blay. Dia tak daw mga pingi haban kan mau, bau bleu ie jengi. Ngim de ban kentat jeka jingit ke jong blay. Amen. Wanu berkat banga duna ti leseu bleu num ie jenga em. Kajing ke jong blay ke longkum ju. Finum la ban pentam ban pendunai ke jing ke jong blay. Namar habangi krench pang ke jing ke jong blay. Kadai ke jing long ke jong blay. Ublay ulong ke jing ya roy try. Ublay ulong ke jing Namar ba ulong ke jing finum la ban pentam la ni pendunai ke jing ke jong blay. Bible kong ba ublay je ke persai. Hadu kata-kata. Manu badan ha ke persai. Kidon ki beri ke pen kenya ke hukum kidon ki beri ke bai le persai ke man ke jong blay pen man ublay ie ke Bible ko ong la pen pau shnai ke jing ie blay ha ke jing em ke jingi men ba girang long ki nong pop ukres ulai yap na ke benta jangi ye roy try men ba girang long ki nong pop ukres ulai yap ye pli na ke benta jangi kat kom stis nong rom long besan ke thu ye ta jadi na ta kedang ke kamban ken mau ye ne bangi long ki bala ie do blay ye ro you try here ken ma habo bleu ie jengi berobor un yalam ngi sha gejing janai paru Jesus Christ ru kwa ban yalam yo ni usamla rius pa sha gejing janai bar khnang ba u Jesus Christ un yo ban yalam ni usamla sha gejing janai u haban tenju yo ken ma ba gejing tenju kalong ga bran kam na ga benta gejing janai lara fikwa banong janai khmat jong blay u blay un yalam ye film ba gejing tenju kumba perang ye ga ksiar ka jinget ka jinga ba jong piru ka don kamban ya lemba gejing perang ka ksiar ka namla banlong ga ba pernai ka namla banlong ga ba kordor ka namla banlong ga ba internet lemda ka ya chwa lemba gejing perang te kum taru ka jinget ka jinga ba jong pi ka don kamban ya lemba gejing tenju kai gejing tenju ka jong Jesus Christ ni usamla u Jesus Christ ong ini kentien kawai medang duna tu khilet deno kat ke medon ai rui ke beduk te men yo ke jingken show ha peneng ngap u Jesus Christ klem ong khilet ban de kat ke medon ai ke beduk men yo jingem babam jukut em u Jesus Christ ong khilet ban de ke baro kat ke medon ai ke beduk men yo ke jingken show ha peneng Namar nginam yo jing pen em da ke ba ai sha ke kam ke jong trai. Nginam yo jing pen em da ke ba ai pisah. Ka pisah kam la ban pen em yangi. La pen em yang apa je pi da ke dor ba ke snam ke ba khot ke ba kentang ke jong Jesus Christ. Amen. Baru ni usamla. Ulang beriu spa. Ubaran shibun ke spa ba Jesus Christ wang kilet. Dino
kat ke medon ai ke baduk ali tu darah ke ding pna batu bot yanga Baga Bible ko ang new samlaw la book ho namar ka dagaktin la late no si na bula don shibun ke spa habang puli gani nga perkat hatu Jesus Christ umut shisha ban shimno yak spa ka po ka jong new samla ngam tharai tebale namar ba haba ublay utenju umjiyet hu lupa ya ka jingkir khu ka bansawan haba ublay utenju yet hu lada uyet hu no lait hu lupa no kabot kamdai kin ka jingtenju namar kanlong thik kum bayele exams haba yele exams umju shaban petu dedem dai piele exams kabamot pihak ban tho lalendat dei ban petu kum taru ublay unum yet hu lupa na kabataw ni usamla kay ka ban jala da un kongo ya kita gaktien wat klet ka Bible ka yet hu bo Abraham ru ulaya lembakum kani ka jingya lenti haka ba gaktien ka jong blay ka ong ba ublay la kurkuyu daw Isak kono ba e hadu kata haka way kasngi kat kum ka kitab Genesis ko lang ba ar ka Bible ka yet hu bo ublay ulawan panaw Abraham yaw Isak ban ai kum ke jingknya show blay ka bamot ban penyap no ilaw jong khon u Abraham ula ab dagi ba bon telikis nam ban yo Isak hadin bala yo Isak blay ula pano na u kay ka baja u Abraham shum la benot ban ai khon ula pen kongo kare ka jing tenju ka jong blay henre u Abraham ula pen kongo wala da kalong ka ba na ka benta jong ula shania scam how blay lan fiya lama gajing tenjo shania hoble fila panom sngotu balai gawanja kumni kum bagalong menta shania hoble shania ha gajing yalam gajong blay shania ha gajing start gajong blay ka Bible ko ong ba u Abraham ka Bible ko ong bu Abraham ula let hadu laiski lenter na kejaka ka usa shadu ulo muraya andalapoy ulo muraya ula kiu tang badu khon sejrong dalapoy hau jrong lom ula shnai ga duan ula pentia yu khon setang boon penyap no yu khon ula ra daga tari ban penyap no yu khon ubau i ka surga bakirki na beneng galakhat Abraham wanom pen mensau yu khon jome mentang atip ba me shepting buram yanga takdi ke ike bau bleu ong yu Abraham tadin ta daung i bau blei shimla shimno yo Isak na Abraham henry penban ublay ulaong yo Abraham mentang asngotu ba meting buram bat mishane anga dita kadang nganda kerku da shisha blay ulaong yo Abraham nganda kerku shisha yeme ngan pelong shisha yeme kum mangala kular kum mangala kren shame namar bela pas ini ketes mela job ini ketes kum tanganda kerku yeme habang perkhat sepang kejinya lenti jong ni usamla lesi la ni usamla ru pen kongo kumba pen kongo u Abraham u Jesus Christ un jendel ong ni usamla dal kam shu ban le delut baro namar menta kari tang kejing tenju menta ngala tip ka donut jome ka longkum no ti henre hang ning yu i ba ni usamla ula fail ya ke tes balai namar u Jesus Christ ula lap ka e ke badana ka donut ka jungu ka e ke badana ka donut jungu ni usamla kam dei ka jing it ka bashisha yu blai ka don ka jing it ya ka spa ka don ka jing it ya ka spa badena ka takadaw ka tien ka jong blai ka ong ba uni usamla habala kli lani la ong do Jesus Christ ban le egani ula bu kho aga do la skosi namar udan shibun ka spa ken mau ba udi usamla udan shibun ublay unum pan lada pimdan upan yak e ba pi don ka ba ublay lada ban ai happy ngim don he na la dia ka e ka bangi don mentakari ka ba wan no ublay ka ba ublay la ai hangi la banong amen idon ye kam ketika jikir khu ka jong blay idon ye ka ni idon ye ka tai baro ka ba ka wan na ublay Bleu nampan ke ke bangim don le bleu pan ke bangi don ka jingkli galong la bleu pan ke ta ka bangi don hato gi kloin em ban pen pau ke ta ka ji ke bashisha yu blei da ka bong melong kham kordor ban yakini ke paro
Try melong kam kodor ban yaga spa. Try melong kam kodor ban yaga ni yaga tai. Melong kam kodor ban yaga parlok ke junga. Melong kam kodor ban yaga kam ke junga. Melong kam kodor ban yashibon ke bangila ban nyau gerteng haga ni ke pertai. Kaktian ke jong blai kang bo new samlau la sosi pita blai namar udon yaga jing yaga spa yau blai. Bat kanihi ke diga way na ke jing penken ke jung yaga hukum. Kahukum ke bakrau tam ke digai Jesus Kristus ang hukum ke bakrau tam kalau mungkin you blay dekat download baro dekat jingmat ke jingi baro dekat bor ke jingi baro pada bau new samla habala tenju you new samla shimlala ban penpa ke dekat jingi ke beshisha you blay tadi itu kedahan ke ski ke pementang ku afintip ke digai kum bau blay tenju you Abraham blay tenju you new samla kalau ke bala bau blay tenju yang apa je piru. Lalu beliau tunjuk yang apa jepi, hatungin pas nengin fail. Lalu beliau tunjuk yang apa jepi, hatungin job nengin syarem kata kajing tunjuk. Hatungin long kumu Abraham, hagaba ujob ya kajing tunjuk, laningin long kumu niusamla uban syarem kajing tunjuk. Lalu ngikwa ban job ya kajing tunjuk, dongin pen pau show blay ya kata kajing it ke bakrautam ke bangi ong show blay, datang haki kentin, dewa haki kam. Amen. Maka jingit kam day ban kutang haga ketien. Uji sukres uklam ong nga iet jaga pertai usong sa habneng em. Habu ong nga iet udah wan na beneng syakendo ban long breu ban nyabru halor gading pernah. Kadang kepor bo bleu kwa bangin penpau deki kam bangi iet datang deki kentien ban syukran gasuk. Man ong nga iet jamia bleu. Daga donur ke janga baro kalau ngebesuk. Nela yaj limba kajing tenjo on shem langi iet sisana em yo blai. Di swabangan penkut ikani kajing ikai. Kei ke pengiran kamban yo lengba kanika nuksa. Kajing itu sepang ni usamla. Kalau bangim day kebaning kong ngim day bersania ha ke hukum. Kiran kamban syania ha utra. Nama ke hukum kanom lah ban pen em yengi. Kalau melakukan penkesan ini, walau ada hukum kalau ke badon kam, kalau ke bakut, kalau ke bakodor, henry omshim la penem mengira ke hukum, belai namar ngila penkenya ke hukum, ngiron kam ya ke jingai ke jong tura Jesus Kristus, uban shimno ke jing penkenya hukum jingi baro haladi, dak basiu ya ke dor jong ke jing sayap, halor ke ding praga Bible ke ongnom, ke bainong jong ke pop, kalau ke jing yap. Jesus Kristus siu ya ka dor jong pop jong abad jong pira ka da ka jinyap halo ka ding pada. Amen. Hallelujah. Tadi itu kedau ke binan kaman le menta ka banding kong ya gin pai show blay, gin pai show tra Jesus Kristus. Ngamber ban ong mangim day ban le ka hukum. Henry gim onam la ban penkesan yang ira ka hukum. Henry giran kaman pai show blay. Hadir mangila pai show blay lingbau Jesus Kristus ngin yo ka jing penkesan Yen im daga jinget hakaban penkongo ke tien ke jong blay hadien bang yelap yo ya ke jing ka arsen. Amen. Bar ka baar ke jing kai kalong lada ublay utenjo yangi. Hatu on syam na em bangi ye chisha ya u. Wadai bagani ke jing itu sepang niu samla kan long ha ke jing em ke jongi. Ai ba jing em jongi kan long kum u Abraham. Ba job ya ke jing tenjo. Itu hagri ke por ngin let ya ke baginya dua lang. Ngin pan bo na utrai. Ubleun ai boring i bangin la ban job ya ke jing tenjo. Tungin jeng lang hagri ke por. Li pan ai ngo je pelong lang ke jing duai. Kinong try ya rap yang ngabangan i jame daga download ke jingmot ke jenga ke bor ke jenga baro. Tungin dua lang. Hallelujah. I try ublay jonga